Знархтили кашета базун гаутна бастер цевгат савтима кункуме эфир информацион раах дабун студига барат Ирина Райдян олсыбыр тай раахды сайрагдар тематыл. Зефарсты тәтіқсын кәнінсіне республикай район тісәржіті, падзақады сарғылавакта абун радун хатияхима райстан бәстәкті. Фәндәджіз мәлдіфәт көйті сақыр кәнін әмә ношчын шофыр тәйхи бақақ кәнін, скола заутан вақт сәвінс профилактикун ақырты. Zərdə qarımdinada məçısıl ləvərddə, pansionat zabuda məfəvazəqistinə qurətə birə profilun kolleji studentdə. Zınxusin gəncəti profesionaluna Məsırdar Xaydar Vacı nəbasıq nəqurətə qaqluytı xazbi öncə yüvəndəsəm xəzar. Vəlvət konu avərtə ministradı dispečerun pultmə izərə fond saxatıl fəzirtdəy qaqluytı xazbi öncə sərcətə əməfiqusun koddoy kəysudzi səsi xacı xəzar. Zınxusin gəncəti mə iyumə binatmə basıdis agurən irvəzingənən qurtdər. Kodra bərəqaftəmə zınx sirvəstər əstəcə xəzarı xisəvtəy binatı niçiyud. Razvəl qav bərəkkənən təmgəskə xəzarən sıxt ərməstyə ağız. По прибытию первых подразделений было открытое горение на площади около 30 квадратных метров. Боевые расчеты развернулись и подали стволы на тушение. Пожар локализован. Есть некоторые очаги, сейчас разбираем конструкции. Причину мы выяснить не можем, потому что для этого есть специальные лаборатории, которые завтра приедут, инспекция Господнадзора, и сделают выводы, от чего было возгорание, где и откуда произошло возгорание. Dar tərkənəm informasyon ravaqt. Nuazını donu problema əvzər fəndəktə sərənətdəmə əndər aktualun farsıtı fədil abun prezident Bibil Anatolimə baxatı dəstə ərtin adayma qayfıldər nə Respublikaya xitən rayontay. Patsaxadı sərğılavacın xəstəmgəskə alı fars mədər izdəxt səvzənis sərmagund qustard. Падсахады сарғлавакта абун радун хатияхима райстан бәстәкті. Номхақ дефестует әртін адаймажы. Удун сайрajı дар әрсідісті республикай районтай. Хорчусаны қавқақ дрият рузанай бинунта да сайт сәрінс чысыл хадзары. Азай азма бинунта кәнінс филдар филдар. Бинунтан сахи тіхтай сабун навстыр дар хадзар самал кәнін. Са проблемай фәділ удун бақаты десті падсахады сарғлавагма. خب تا کردی سر ترخیص باخیز کنم ای. نه مکتبی شاسیس و خجول. اشتر ترتا. قتلت تا دوه. نه فرتا دوه. دوه لبونیس وست تسنیس سوال تسنیس. روزر خجل تا سویادم سخت گفتنم. از در سرش بندنیست. وقت در بتساست. ایران ماخ باخوز کنم لحوسی ماتریالی. بلوک تقوادم، کریشا قوش قوام، فوندامنتی بلوک قوام. بعد نگنم می وقت تک سرازاتوما رازیو کنوی خواست نلوی مکتس تک باکوسوی. هفته گنم نیبندم در. Ცხինվալ ռայոնը սատի qarıqavıt սարակ չիրտqoytelianay խազարնը պրխ դուվամին ըստամոզը խաստերաստաջը ֆալաներոնг դարյարա ստադմանի չիրևնալտա կատ պրոբլեմա ռայոն ադմինիստրացիի դարզն գոնդու վատտար Prezidenti խասլավարդ մագասկա պրոբլեմամա արկասիստը ամայոսկոծակ կանզստը Պրացախը դսախլավաջն խաստամ գասկա ավգուստը խաստերաստաջը ծսարան վատտանը պրխ վդուն արաստ ըրցավզստը արաստո դունքոստը տամաravnalzստը դուվամին ըստասամ հազը Prezidenti խիմարոյստ մարսիդստը կոյսայդար Форсты та сайрок дарудысты Ağustos'ta rayvını fadıl. Bastı hayt Ağustos'ta rayvını tıxay alxadır savcıstı appa tarmacı tadar. Kostu tata axast kanzıstı sarcı ta saxadak. Qasmastı tosat sarı zaur rayonu qoza qalı. Prezident ma baxat samayin ya qabultan ratı xusari ristonu ambastajı pasportda. Ya qalbastı numayta baxat zargasamnay nadar ruxs ama nadar ambalon fandakta. Qavt sarın sıfunz binunta. Qavma ruxs bawatsıstı duvamin istasam azım. Fandakta در سالسک کنزستم بیت الکساندر رو دکا کرد ساقاتچن کستا پادشاه دندرا مجازر بسته خای آرستاده فلان کستمست افدای من سومن بافستوی آس فارس در اسکوسا گرچت پادرادون ارگانیزاسی با خشچن کتوی کستمست بافیدنای گوبستاگوندا چرت رگینا بیت تعلیم اینفورماسیون راوخت آبون
Abunsa profesionalun berek bunnisan kanens energetika ifadeci kuştete ama sanoyta xayrar fakulta parlamenta serdargasi te Piotr. Bana sanırsıt energetikte profesionalizm ama bernun axassa kustma. Parlamenta serdarsın zaxta ananirzinat sabıra deme sardı xerzivcet efendiyekte. Dar terkenem informasyon ravaqt. İvxot Korina Respublikaya ərsəvqə savtıl seyracıdər nıxastı informasiya əmə məxorə patsaxadun komiteti sərdar qutaytı Mariya briefingi rəstəcə. Oybanı sankutta xitən fədizdə əvərtsak zinətdə. Briefingi masa aktualun temətil nıxastı tüvüdun tıxay və rəxtərə unavats kukuytan жила ermək. Информацион агентат «Спутник Южная Осетия» вағдырцет информации ММХ-ы патсахадун комитеті сәрдар қотайты Мария брифинг. Зірцетні республика ялцауға көрі цау тәрцет вдуныл. Фетсаграды әрзірту әқсәнхи цауадун комиссиян бірдеті қайкәтсі вақт цитхин валы. Қотайты Мария күтбанысан күттафтам әстәсәм әқсәнхи цауадун комиссия рабатты зірцет не республика сатсалон экономикун рай рәстеті қайм. Инвестицион программа мәхастыр цедісті сатсалон объекттам витазағу қсыз гун хабар. Ойма күтзақты автаме әнәмән қавагу национ культура Амазона дразмецет. Я думаю, что вот пора, наверное, уже переходить к серьезному финансированию развития культуры и науки. Потому как этих сфер нет, практически нет в инвестпрограммах. Да, есть какие-то средства заложенные на сохранение объектов культуры, храмов, консервирование вот разрушающихся средневековых наших храмов. Но как таковое развитие культуры, мне кажется, оно пока не предусмотрено. Нападсахады Невгенчите костетенстер аргсканец на республика Этия, фалатахсенкана республика Нефтер авдисенам залкай найвей. Наши художники, они высоко ценятся в Российской Федерации. Да, на всех выставках они бывают, их принимают на ура. Вот, Радио Пухаев, наш представитель осетинской диаспоры в Европе, приезжал, рассказывал, с каким удовольствием покупают в музее в Венгрии, еще где-то покупают картины наших художников, и они занимают почетное место среди европейских художников. То есть здесь можно вот помочь людям, да, вот те же выставочные залы сделать. Информацион агентат «Спутник Южная Осетия» журналист Элла Вагимова фантом бахастат самайнам вақтсава литературун журнал ацախот эймас разы қотайты Мария дар. Информация мамахора пацахадон комитета сәрдар қотайты Мария брифингта вақтсав дисті әрвілціп бәрім. Информацион агентат «Спутник Южная Осетия» пресс-центрі. Кукойта Анжела, Кукойта Александр, информацион равақт абун. Xusari ristonu garjın tıxtı əfsəttun tınıməz fəqat tərüzəni səvinə. Ası əmə əndər aktualun farsıtə çəmədiz dinat səvzərin kuttoy jurnalistəm. Əmə səlləm binək zuabbı tələvərtoy qaqan nadı ministradı minəvərtəm. Banısan marsıd ası fədizdə əppət əvərtsa givən zinəttədər. Press-konferensiya vəd nəvaz xəssək kozatı zırassa. Qaqan nadı ministradı minəvərtdə jurnalistən razırtoy noqaz əfəstəmə ministradı çəyivən dinətlər çəvzənudun fədil. Zərtsəvə xusari rıstonu qarşın tıxtı xitsəndəl xəytdə Orasi Federasiya əfsadıskun məbatsəvını fədil. Bazırt bafıstoy duə forstər. Nərə rəstəcə bazırt ratifikasi kənənini sanan ərvəstərçid Orasi Federasiya patsaxadun dubamə. Generalın ştabı sağlıqaq Viktor Fyodorov qıdbanısan qutavı məgəskə dokumentiyyət xəqıbatsa və duy fəstərtəm əymə xusari rıstonu farskusun raydadzən nukştatun strukturası razınıl. 6-месячный срок, 6 месяцев дается для того, чтобы мы уже полностью подготовились и провели мероприятия для перехода на новую структуру. То есть после ратификации соглашений через 9 месяцев мы должны перейти на новую организационную штатную структуру. Численность будет определена после вот тех мероприятий, которые я назвал, но вооруженные силы будут, то, что будут выглядеть в совершенно другой структуре, не совершенно, а другой структуре, это понятно. В какой, пока мы не готовы сказать, это преждевременный ответ. Журналистът самодискота оптимизации фарстар ума хусари растуна гаржен тахта эфсаттунта намац факоттар удзан авинна. Это будет понятно, что останется в вооруженных силах только после согласования и утверждения Верховным главнокомандующим. Поэтому оптимизация структуры говорит пока преждевременно. Россия أفساد ماخيز جاقق قد سودست سينتا ما كستستاش در أفسدتون تنلفر در سودان أنا قنصت سالون باقيت ودون ما تسابون زن خزرت رئيس مراد سلاون در كستمستن فست سودان قد ورسيا أفسدتون تنافتم ورسيا أفساد ماخيزن كيفند ودون كارقاموات سپور فونزازونگ ورسيا أفساد مسلوج بما باتسالون بارخيا
По воинским званиям они будут признаны тем военнослужащим, которые сейчас служат в национальных вооруженных силах и получили образование в высших военных учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации. Вот. То есть все звания, которые им присвоены, выслуга лет, которые они учились и служили в национальной армии, все это будет засчитано. Кроме того, будет засчитана выслуга лет и воинские звания тем военнослужащим, которые окончили высшие гражданские учебные заведения при наличии военной кафедры. Вот. Им тоже также будет засчитано. Военная кафедра, вы знаете, в России сейчас осталась в очень немногих вузах. Но если таковая есть, также им будет все засчитано. Afsetun të bokalzancagot i rëstun afsetun komisariat të xëgdëslauen vëdun rocau dëste anaman qag medicinun boskars së khaskan dëste fizikun kultura e normativta. Falacalëma adajmo Guarasi Federacja afsoderan qëtam mahiza wadmawal uaj vëdzan na Respublika e qokan në dë ministra dë shtatun struktura e. Qokan në dë ministra dë bune fatkë majis, nefso dë qibazoja vëdse afsetun të nësakvëzmëst i daptam gaska fafildarkanën e farst. Кроме того, предусматривается также дальнейшие полностью социальные льготы для наших национальных военнослужащих. Поэтапно будут повышаться зарплаты и социальные льготы вводиться, так же, как у российских военнослужащих. Ացազմակողական ադմինիստրատ բազրտ բաֆստացագաթի ռստունը սուվորովը նոմլավսատուն училища имеет самайна республика эмбастак таорда марвасцауя хурма автомосом фадоту дзан вертолетун училище таохор канандар. Мы по максимуму, сколько можно, мы каждый год стараемся все больше и больше отправлять по максимуму. Даже если мы не можем обеспечить, то как согласно вот этого соглашения, когда оно войдет в силу, то есть они сразу по выпуску могут уже сразу идти в российскую армию служить. Не только здесь, на 4-й базе, но вообще в любое место российской армии. Поэтому перспективы у них очень неплохие. Գեներալն շտաբը սարղլակ Վիկտոր Ֆյոդորովը նխաստամ գասկանամ վարասից դոխոսար մոգուն խուզդարտ բազր դիալիզացի կանը նխաստադար դարտարդար ախոսցալձան նանացիուն ախսադան վալդայդար տա տեխնիկա մախսան գորզայվտուն գադը qottacı. Atsas fafıldar afsattun tan xaltsansı finansun farastaxitsansı duynamaz nırarastacı uy ivadı maganu sada avday xsassumı. Atsı fadızdaxanı kuz dartardar kunsavdzan. Yumag afsattun axortarastacı dar varasi akfarsbanısan kanı afsattun tatsatta dinadı barzundan vazat. Timbaldı Faude qoqqan administradımı vartda banısan kutoy zahganiyev satsatta u Respublikay sarak komandoganagın yarazıcı xastası vara udun oskutsak kanımma. Kuzatı zirasa kutstayı da informasyon rahat abun. Fılderkeni avtotransportını mez, fılderkenin fendagun transportun savteder. O megeske enne min qavegu sivalletten fendagun zmeldefet koyta amunun semey sexifet bilizey baxizoy. Xorzoy şofırta sexedegaz farsmelen bine qustart kuzdaxi koy. O mey xuzderta avta inspeksiyi kuşçıtır digeyfet xalcıta emerasık şofırta karzıv xert koy yafik koy. Haladaj magandari sjahi marshrutka celoj alabundar fatsa kost maskola makana sivalat saharadumam hister karadaman sahisen sabun wadas fandagravzaran falasivalatan asvazak jin farsas kotsakan qattaji qama khoskan uysani yarjita akhir ganjita ama patsakhadun afta inspeksiya kushita patsakhadun afta inspeksiya kushita akhradun besida tawazun skolata akhir gaynaktan razurins kamnan balawinja akham bin takhizina tasawzina fadl sivalat khadista fandagun transportun travmatizmi profilaktika yani sakhshiagrul samayan akhum fistagay savjita فندقل مخیزو انم بالون بنته آخر مازال تجاس افکتیون استوی طرف دیستن رستگ سبب پروفیلاکتیکی کست کنم بایده آرخشم بایده نسات روندی آبشی سلزیلم بایده مثلا سیمان خاص کنم بایده گیسل تلدر اشتر تلدر پروفیلاکتیکون بسیدت هستن من قوک فقط چیزون پروفیلاکتیکون آخر توی نوجتن در پایدام یو قط تاگوس ولتن فنداجز ملده و گورد فدل زورن امان در قط تاگ تا پراکتیکون اقدای سنه بافی دار کنن پاتسا خودن افتا اینسپکسی کوشته آل رئیسون در فنداجز ملد مساقوس فدارن زگورت آخرادون نقدت تراس آخر گینکتن اخوس کنن سونگ تلاخیزنن آخر خوزقاق کنن فنداجز ملده اداس سیناد رئیسون راجن فراستر دگل اسلام بایدنش ما 15 minut desata va aftarosham baydanch ishkulotar asta biji ishkulotam ke bosham baydanch sevalatda udun se fandaglamunun baydanch shame pesh khudni pere khudil tsakh sgdi eva dakhsti ya fandagl akhsti svetofor kam nalave un taqum akhiza iminna pesh khudni pere khudil eni ma kuragistam shame saradi tetla dar semana khas kanui fildar ma iminna khizo sevalatda pesh khudni pere khudil is sevalata kadon iminna khizim baydanch akhamrat
Պատսաղ դոնավտա ինսպեկցիի կուշտան սաբուննա բուրը դարղը ախամ կստախասկան, əmə alıs valluma dar qustarın. Նագորատի տոֆաստոգրեստա ջավտա տրանսպորտը նեմաց ֆլդար քեյքանը Ուեխինսկեյա ախշիագու ախամ մոզալտարաստա գերաստագ մավոձին նաֆալա ասıfars մլաբնա կուստարտ ազդախն. Կոստը զարինա կուզեյթա ազամատ ինформացիոն ռավախտ աբուն. Rajzerdiye ertserziste senok fatirte oktyabr önce duva farast ve lazgın xazara beste nırlauzen fonz ve lazgın beste xaytte am salsak kunırsidiste ermest fatirte nefala xazerte alfen blay teritori arastersidis ertsediste sevalletten qazannem sportivun fazvette sermagunde raxitsen ersid ulafen binatter appet küstete der binatı feten avut xasak çirt qoterigina. Oktyabr önce karun duva farastvalazgo xazara rekonstruksiya raydıtta alsa sentyabr maye. Amanır zibir rastagma appat kustadar kund ertsidistim. Alsa binatı farastvalazgo xazarta bastanır lavens funzvalazgo basta xaytta. Avaryono varachiyut ötse xazartanır nugay çalsak kund ertsidistim. Arastadu firma Alfazar appat kustadar bakutta saskomjinay. Nır sarjata rayzarda ertsarziste alsa fatirtim. Дома были в аварийном состоянии, было принято решение снести верхние 4 этажа и оставить уже с благоустроенностью, реконструкцией, с усилением конструкции и более капитальным ремонтом оставшиеся 5 этажей. Duva funzalazgun korpustis fayna erten fatire. Seppet derste duva ama ertaxat hanunta. Çalsak gadan kustet fasta faifta ertaxat han fatirta arxitektura. Objekt bakun derset sterkust. Vodun nematse sardan kustet eder. Sarmakun der majete farse ve qarm der kuttu bast xayta ettaq sistem. Vi festivagan xazert qarm lavzan fildar. Çalma rekonstruksiya yetsidiste vadma asbirevazgu xazertta nemat sidiste wazal arastettil. Произведения уже все работы закончены, отделочные работы закончены, завершены. Была проведена и уборка помещения. Можно сразу хоть сегодня заселять. خرزار است درصد خزر تالوار جریدوری در آمار است درصد است سوالتن قازن ام اسپارتیو فزوت در سرماگون در راخی سنرصد اولفن بنات در آفتما سرماگون بنات راخی سنرصد گاوز تاخسن ام سسور کننن خوز بون خط ترجت فاداتو زن سگرست سرماگون بنات سور کننن کارتن ساخت توی زخ دارن تدر ودون نمت برزت کت ارمسترسوق نیست فلما پایداست آدی ماجه انالیزی نادن در Территория благоустроена, значит, этим все брусчаткой, пообразный въезд и выезд, двухсторонний въезд. Это с пожарной точки зрения тоже благополучно получилось. Так, есть места для парковки автомобилей, для гаражей, для будущих жильцов. Также нами было предусмотрено, нами проектом было предусмотрено устройство резервуара на 50 кубометров, на 50 тонн. Тут бесперебойно будет и днем, и ночью, и вечером, и утром. Вода не будет превышаться. 50 тонн это более чем достаточно. Для одной квартиры примерно приходится 800 литров в сутки. Это с утра до вечера. Это будет наполняться и дальше. Alkat fatire der arastarset khitsen qarmgana sistema sever tusen rekkungat ulta appad fatirte der qaqqa dersedeste edastinade appad ogavertta ner khazerta tsatteste serjeta sakadar serzeste wemam az khazerta eksploatatsiya maqama la verdertsede kuituamin ikhsarda samazım çalsak ganan kustata khas kutta firma Sayustroy projekt falawi kustma bastoyna nervnaltam az sentyabr may khazerta la verdersedeste badradon organizatsiya Alfazaran az organizatsiya appad kustata der sakhas كوتا دوامي أما أردقما كوشتا ساكوست أخاس كوتو أنا لوجا كوستو أرتاسمينايم أما سراز لوج خاستا سخاس كوتو أفونل نر خزرتا لفرد أرتساوزست ريسبوبليكا أرستاد مينستراد ما ويفستا سرايستست غورات بالانس ما فستا درتا لفرد أرتساوزست سرجتن چیرخوتریگینا بیت تعلیم اینفورماسیون رواخت آبون Фытсаджи дәрсін балавар көтті изерде қарым зинады. Нагораты бира профилон колледжі студентті фавазексті пансионат заботама амасын бақастой сәхи арастатчинекті мәхаринекті. Асырға адам дәрсіл әмбалдысты райзерде әқсіз гонсынуд. Кайсар қоды көтті ногазы кәсәріл. Цхинвал бира профилон колледжі повар кандидері факультеті студентаса ахыр генчтима кударвил аз автабунда бабара көтті пансионат заботай пациенті. Бұдон сам ногазы кәсәріл кайзағын айқау автит кухай набатсыдысты. Колледж ахыр гайнатта сейма бақастой сәхи кухай арастатчинекті вали бұқта амандар харинекті. Бұдон аразын сасахыр көтті колледжі. Студента пансионаты сәрджітен балавар көтті сәзәрдәті қарым зинат ама самсывзарын көтті әвәрт саған қарантам. نفندش میش نه
ها شدم هم چیز او شدم من فیلم نه کست ما نه خرینا غد Պանցանոդը պատայցարը դուբնոդայ մաջը դունայ ֆոնզայստը վատուրինչնտա Պանցանոդը սարջտան տնգսыз գոնոտ կայսաբաբարակուտույ ամասն սազարդը такая боказакутуй вой Спасибо, что вы нас вспомнили, что пришли, что мы есть, что про нас не забыли. Спасибо вам большое. Իրոն ադամ կատտարի տերուալդոյ կոտկոտույ խիստարոդամն, վալակը գագան պանսանոտը պոցենտան սացարդու ավարտաստը խուզդար գոգ։ Մոխը ոլքամանդարիա խասուց ամայսան ֆակասամ, ամասն ֆարուկ դարկանամ սացարդ։ Ծոչիտը Ֆատիմա բագաթազիզ ինվորմացիու ռավաղթ կաբուն։ Ama karun battene bazun gelten ziste maqsar desem dikabirine veste bonğade berekkenen time. Znavr rayonu dzeni sirt bonğad valda faqarmad bonayav daqsav 0 gradus sirt bonğad dzeni zaur rayonu dar valda faqarmad bonayav daqsav 2 gradus. Axın bonğad dzeni squay say dar valda faqarmad bonay fon daqsav 2 gradus. Leningor rayonu dar irt bonğad valda faqarmad bonay xsa daqsav 2 gradus. Irt bonğad dzeni na respublika stolitsa Tskhinvalı dar valda faqarmad bonay faras daqsav 1 gradus. Ахамедистина информацион службе басетте гундырмеджете албундерна сардывазат хорс хабар тефеде мал нарадун фимбалд ме эфире.